kan chana len lo clear thina kan lom hle mai vai reng te tlang nuam venga no pang lal siam thara chanchin kal zela tangin bulkan tran le photanga US le China politics Joe Biden a kam chuak te po kan ngai thale don nia November ni som pasari thole nia tuidai khur luya ruangan charta lal siam thara kum ni le chan vemi si zo than moya fapa tlang nuam veng chu nilai ni tlai lam khan voiliam ni in aruang postmortem ani nuwa athi dan hian soizui a hlo hlea postmortem ani nuwa mi then khat chuan aluru akhi aluru ake ni te in an soya hero hi chu thudik ani lo atak sa chung la mai ro hliam ani nia thu don ani reng khopui chanchin buina tarlan danin no pangluru khi nia soi om chung changa hian ama postmortem tu Dr. Freddie Lalrin tluanga changte chuan aluru hi ake khi ni lovin luru la in zom lo ania no pangkum thum po tling lo ani awangin ludip te alo om thu le luru ala in siam kim lo mai zo kani thu asoyani tin apum pui po endik ne na ruak veka hei wang hian cho le pum ti por na ang chi a ei lo nia riat ani bok atak sapon lamlan da na duk vel chu ruang om rei ang chi a chuan riat thei ani to lo thu soin kak le pil ang chu hliam nu ma mu tura om lo ni ina soi heti rual hian taksa chung ril lama ero hliam hi anei ni in doctor chuan a soya hei hi mi then khat soi dan chuan ru tliak anei nual nia thu don ania hei ro postmortem titu doctor te thu soi ani lo awangin pom chi ani chia lo mai thei ani heti lai hian postmortem result hi confidential thuruk ani thu Dr. Freddie a chuan a soya result hi ani na dik takazi ani thu le postmortem result hi magistrate le police te bakin an riat thei lo thu soi bok he no pang thi na chung changa hian nilai ni khan scholarship SP vanlal fakaral te po vai reng te a chuk nga la ani ho hian nilai ni khan additional SP OC le officer ten malak dan tur rang soi hovin meeting an nei ngal he no pang thi na chung changa hian scholarship SP vanlal faka chuan forensic methiam tenen thei top chua chuyan tum thu le he thila in nam noi nia an riat chu engpo zuyan tum thu asoyani he KCOC HLal choi moyan alak tur thu le ama pui turin additional SP na om pui tur thu po soi boka heti la hian no pang postmortem na atanga alan danin aluru ke anga soi om chung changa heti la hian no pang postmortem na atanga alan danin aluru ke anga soi om chung changa reng khopui zo na changin thudik lawani thu asoya postmortem result he confidential ani awangin a heturati te bakin an riat thei ri lo thu soi bok tin he no pangbo chung chang le thi na thlenga hian case siam ran lovin kidnap case chu an ring chun zom ngal ne thu donani he no pang thi na hian zoram puma soizui a hlo in laina tu pon tam hlea hei wang hian a ruang po aizol lama tangin forensic methiam ten zir chiang ngalin postmortem an nei chung po hi a rei hle ni zingdar riat fela postmortem hi nei tan ni in chundar som pani le chan ve vela an zo thei khram ani hetianga postmortem ani nu hian aruang hi an in lama lak ani a chung khat le ama ui tu mitam takin an thla liam ani nilai zan kha wayame hun top zan ani ngala ama ral na ta na sum tho tling khom po hi cheng sing ni sang ni zali le som sari lai atlinga vai reng teral na thil pe ka chuan alatam ber ni in vreng khopui chanchin bu chuan tar lang bok ole US le China inkar hi tlemin han soi chun zom le ila kan video masalama khan Asia ram in hlom khom te chuan khovela sum don na za som thum lai khoi thei tur in rem na thu an zia to thu kan soya tin US le athian kuat saram te chuan in dawan zir tluk mai ti kan soi boka
hemi ne ni in kai noi chung changa Biden a hian engril ru nge mo put ve don ni ti tlemin kan zui le don nia khovel sum don na kong chi rang ranga China thu noya kun lova pai thak tura tan rola tul thu America le athurual puite hne na America president thanna chak jok nia ngai president ni mai tura an ngai Joe Biden a chuan Wilmington khopuya buat sai chanchin bumi te ma soi chuaka hei hi a soi ve mai mai a chuan ngai lo photila a soi ang takin thilo om don nge don lo tero hunin ala hril ve le anga tun tuma athu soi kalmang en hi chuan kan lo ral rin angot chuan China hian a uite chai mai mai don lo a ang khop mai Asian ram som te telin an thurual puiram China New Zealand Japan Australia le South Korea ram ten sum don na kong tin renga tho ho na thu thung RCEP chu pathian ni khan an ziak ti kan soi to kha RCEP thu thlun na tel ram te na an thil siam chu man tur hi American dollar in trillion som ni le paruk chuang zet ani dona khovel sum don na za som thum loi ani dona ni America president thar ni mai turangai Joe Biden a chuan kan thil siam chu hi khovel in a siam chu zong zonga za som ni panga la ya ni a tunai hian za som ni panga emo a aya tememo siam chuak turin keini le democracy ram thian tha te kan tran rol tulani kan tran rol chuwin China ain ma kan throi theyang ati Al Jazeera chanchin buwa chuan he thu soi hi antar lang ni in The Standard Time chuan soya China ma son dan hi anasa ti kan thria a Biden hian president ani nuwa po ama ngot chuan zuam mel lo ti hi atong kama lang renga maro chu a soi sual lo tura ngaila ma nia mal baya el pui tura tan chuan pujin pinga anga thuak tuai vira thiam viu ngai don ani US Navy chuan Indian Ocean a China huang tau zel beile turin Navy fleet thar dinan tum nai ni inan soi ve boka Secretary of the Navy Kenneth Braithwaite chuan First Fleet Indian Ocean le Pacific chan vetuam tu tur an nei nai ti apuanga sangkhat zariat som pan hi in daw nu khan USN hetiang em a pressure na hi kan latong ngai mi alo ati hialani US India Australia le Japan te chuan Malabar naval exercise an nei ho ti kan soi to a Naval Submarine League's annual symposium a Braithwaite chuan China hian khovel huapa mi an chawna an tilanga United States ro puina hi pressure noya omna sa hle ni First Fleet hi kanan nei ma saphotanga kan Elistan tha anti na lai taka chet kan latan ngal mayang ati Indo PACOM Fleet tur hi former Secretary of Defense Mark Esper hun lai khan an lo soi dai to ani oma The Malabar Naval Exercise hi fleet thar tur bulin tan na chok ani don ani